Evo, dobrodošli na novi video. Upravo smo završili 11 vrhova Visočice, ali sam danas imao jednog profesionalnog vodiča iz Sarajeva, Nero, koga zna o kome pričam. Eop! Nero, hvala ti. Eto, uživajte u videu. Pozdrav svima. Nalazim se na vrhu Visočice na Visočici i danas prelazimo cijelu Visočicu koja se nalazi iza mene. Evo sad je 6:30. Osvojili smo prvi vrh Visočice na Visočici. Sa pogledom na Maglić, Zelengoru, Volujak, Bobotov Kuk. Baš ima puno pogleda, ovamo se vidi Belež. Mokre stijene. 1878 metara nadmorske visine, drugi vrh danas. Treći vrh danas na Visočici, Spionik, 1920 metara nadmorske visine. Evo vidite Nero, sad idemo ovim grebenom skroz tamo do Vita, zatim ovim grebenom idemo na Parić i onda ćemo se tamo na džamiju, veliki mali ljeljen, spustiti do Stećaka. Ovamo se vidi, tu će sad ići stojići Vukov vrel, izvor pitke vode i to je potok koji skroz prelazi ovuda ovako, ide ovamo. A evo sad mokre stijene gdje smo bili, znači ovim grebenom smo sve išli i tamo je Visočica, prvi vrh koji smo osvojili. Let's go! Spionika, mokri stijena, Visočica na Visočici. Idemo na četvrti vrh danas, treći po visini na Visočici.
vrh Vito, 1960 metara, sa kojeg se vidi najviše selo u Bosni i Hercegovini. Lukomir. Lijevo od Lukomira gore ti je Lovnica, desno je Obalj, gore se vidi Krvavac, vidi se i Bjelaštica, observatorija. Znači ovo što vidimo tamo je granica, samo što vidim Čvrstica, Prenj, iza je Velež, Crvanj, Morine, Zelengora, tamo se vidi u magli Volujak, Bioč, šta dalje, Maglić, dalje, ovo šta je ispred nas, Treskavica, ono tamo iza Treskavice je desno Javorina, Crni vrh, Trebević. Jest, to je ono što vidimo sad. Tako je. Evo šta je bogatstvo jedne planine. Ovo se zove Vukovo vrelo. Evo to izvire. Odmah, evo ovako je sad Vito. Odmah ispod Vita. I ide, kad je veća voda, evo na nekim dijelovima još ima zadržan, kad je kišna sezona, znači to je sve potok na Visočici, voda je pitka, može se piti. Treba šta govoriti? Joj, Evo ga, naš peti vrh danas, četvrti vrh Visočice, Paris, 1940 metara. Babin vrh, 1880 metara nadmorske visine koji je 600 metara. Evo ga, još jedan vrh, Lis, 1877 metara, ali on je samo 5 minuta hoda od Babinog vrha, pa sam iskoristio ovaj prelijepi greben, znači ovaj Babin vrh, ima dole bivak, evo vidio sam oznaku, zašto ne. Džamija, veliki deljenj, sad idemo tam i onda ćemo cijeli ovaj greben prevoditi.
vrh džamija. Visočica. 8. vrh danas. Na Visočici. Najviše vrh Visočice i džamije, 1967 metara, 8. vrh danas. Evo pogled. Vrh džamije, najviše vrh Visočice. Sad idemo prema Beogradu. Koji je drugi najviši vrh. Poslije džamije, najviši vrh Visočice. Sad kao 10. vrh idemo na kamer, evo ovako, mali ljeljen. Evo onda se sa malog malo vraćamo, spuštamo se ovako ovdje. Tu negdje ima izvor, vidim ja, ali ne vidi se na kameri. Zatim se vraćamo preko ovoga dijela, ne mogu se sad sjetiti imena. Tu nam je auto, to će biti neki 20 km. Visočice. Dobro je, okej, sve vrijedi. Vidi odmah ostao ti stvari.